Pozdrav svima, profesor Neven ovdje. U ovom videu ćemo započeti tutoriale o eToysu. Prvi će video dakle biti o instalaciji samog programa. Da bi instalirali program, prvo moramo otići na internet, upaliti neki browser, to je preglednik, i upisati u Google eToys download. Tu ćemo kliknuti enter, onda ćemo izabrati ovu prvu opciju Quick Learn Download. I dakle na ovoj stranici imamo 4 instalacije eToysa. Mi ćemo izabrati onu koju nam treba. Dakle, ako neko ima Windows, on će izabrati Windows verziju. Ako neko ima Apple, to je Macintosh, on će izabrati tu verziju. Ako neko dakle ima Linux, što ne vjerujem da iko ima, onda će izabrati to. I dakle, ova četvrta opcija je ono što smo mi koristili na satu. To je dakle kada ne možemo ništa instaliravati na naš kompjuter, pa onda moramo izabrati tu Go opciju. Pretpostavljam da ćemo svi izabrati u Windows i dakle kad stisnemo to, onda će se početi skidati eToys. Budući da ga već imam skinutog, onda ću ja samo upaliti folder, dakle u kojem sam skinuo, dakle skinuo se u Downloads, i onda ćemo kliknuti na tu instalaciju i onda ćemo izabrati Run, znači da se pokrene instalacija. I sad ćemo kliknuti I agree, stisnuti Next i dakle vidit ćemo da će nam se onda tu instalirati eToys. I sad će nam se instalirati eToys. Ovo nekima će se brže, nekima sporije instalirati, ali kad se instalira, trebao bi se stvoriti eToys prečac na radnoj površini. Ako ti se stvorio prečac, onda možeš ići na sljedeći video. Onima koji se nije stvorio prečac, neka pogledaju u nastavku kako da ga stvore. Da bi stvorili prečac, moramo prvo pronaći instalaciju eToys. eToys se instalirao na C disku u program Files x86 i instalirao se dakle u folderu eToys. I evo ga. I onda ćemo dakle, ako nemamo ovu ikonu, možemo je stvoriti tako da držimo desni klik i odvučemo tu ikonu na desktop, na radnu površinu, pustimo i onda ćemo stisnuti opciju Create Shortcuts Here. Znači će stvoriti prečac na eToys. I sad znači imamo instalirani eToys. Sad možemo ići dalje u novi video gdje ćemo objasniti osnove na koji način ćemo upaliti eToys, stvoriti novi projekt, spremiti, učitati ga, loadat, saveati itd. Pa eto, vidimo se u sljedećem videu.